Evo sad sam upustio da snima i sad pustim nas dvoje. Čekaj, gledam čokoladicu u gače. Da se stavio čokoladicu u gače. To meni Kako ti je izvadio čokoladicu iz gača? Listo, ja. Gle, to što god gledate, to će biti, to samo znanje. Snimat ne. Da, znam. Ne snimam. Hoćeš na čokoladicu? Daj. Daj, pusti nas dole. Ne može. Evo ću promuti. Evo, otišao bi im bacili u kurcu. Od alkohola ti ga reći. Otišao bi bacili u kurcu od tiska. Čudo kupovano. Čudo kupovano. Ej, vidi kako je stanje tamo. Aj čekaj, sad ću pustiti. Ajde. Evo. Ne mogu jelo nešto. Sve se kupovano. Ajde, sad ću pustiti. Ej, preko ova, stoj i vječeri. Kako ja? Još ono ljudi sam vidi malo. Ja sad ću pustiti razgovor duš, najbolje što mogu majke. Pa će doći taj trenutak. Evo. Evo, znači sam svi, evo. Ajde, sad da onak intervjerujemo. Ajde, isto onako. Ajde. Ovo je bio predsjedno. Baš umre muka. Evo, čekaj, evo budeš čekaj. Moram se nagledati, evo. Evo, imam butelje. Čače, samo ovo glas. Isuse, bar meni Dunja dođe onak dođe to, isuse ne mogu spavat, onak popije 10 buca raki i odi spavat. Jel se vidiš? Od grup se zmenio. Daj, Da nisam što ja piju sam. Leti ti penjava. Samo se pašte. Ja da se gledam. Miris majoneza si zato. Ide to sviđa. Ti si došao kod mene doma i zato si majoneza. Htjela to biti sirop, pa ne znam. Još malo je. Pak ti je rekao, ore večer ovdje. Mislim da mi je Božić jebo grov. Mutna mi je slika cijelo vrijeme. Htjelo si pija. Ne, zato kaj... Biće sutra bistrija. Vriješ. Da ili popodne kad kavu popiš, onda to. Iako Vlahi kad ubaci onak u vodu, može se to sjeba. Te žene, knjige u čašu sa vinom. A mutna je slika, gledaj. Vlaki